Ka chairperson jangka Meghalaya Women's Commission ka kong Fidelia Toy habu ya keren berkinong tok kubor kalak penrem ya ka jong chimkhiari jong bulet halor ka jing ujor percha yu Jefferson na kaliang jong kong toy kalaya thu bu ka commission kalaya kendu ya ka kemi jong ki arngot ki khon ki bela cha pencap ha ka bu kalaya thu bu kala cha tak tai ha u lok jong ka ha chwa bu unchim ya ka jong im jong ki arngot ki khon kalau ongro bok en ke jong chimkhiare jong katanat bulit kan sa tho hau home minister halor kani ke jong chem jong ka kanhun kata ke jong bom chimkhiare jong katanat bulit Nagaliang jong nirap nagaliang kapisa andai pat bangin ang bangin keli ay tika patay kapor ka bangin keli na marba kami bahaya ngasam bidang nong haka shakti pat bidang haro ban kre ini ka ban pendet ban penkul ini man rai hadin pat jong kani ka bakilaya penkul ini man di nega women commission la la biang nega ban beli tiket ban tip di nega yang nilai penduk ya ka kami bat di family members nilai penduk ro ya ke nega yang jong ke polis ban keren lagi but nilai lak ba kadang kacing lek sting kacing kesuniau nega yang jong ke polis namar ba ka yang meeting mission ba ini ke ba ka live filtering kecia tu ke kam kecia tu ke jinjia ke sinosi kan ba ka aku nyau trek benai ni kecia pat ke jinjia ka ba utu ulok usyo ya ka hasro aku pon mesti aku pon ba ka trek tiga phone ni ke ni helpline ba ki polis kreatif bat bah kecilnya kendok jangan kecilnya kendok jangan bat polis tu polis kikit ba unni udai uba kambe kesin ke benengkong udai ke bala cuci ate berapa di hendrai ki kremle ai di keliba rok kai isin baik banaga puliang nagaliang jangan polis department ka listing kam signio ya ka jing jong ki kini ki breu ki bawan ya ke ban nang nakaliang jong ko women commission nila hadin ke jing kenduk bat ka ni ka longyeng ka bas shen ni ri si nang ta ke jing kenduk bat ki polis nila ya pelang-lang nila ya sedang ban perkre ni ki ya ka ki points ki bagin ya recommend ban ai ka recommendation siya home minister ya ka bade ban le ai ban ka ba apat ka ban kaliang ka women commission ka bagi ban le ka long ba ginhap ro ban ai ya kani ka professional counseling ya kani ka family ya kini ba ka tu kan ni ki family members kan da kemat na baro ali bat ka kami job te u accuse kita kami ka counseling nang dapat kebangin ya pak insist ya kali yang ke polis ba omdai bandan menu banai tuklar ya ka ban penjen ya ka case jong umi accuse ba kadai ka an kadai ban trai ka kadai ka kadai ban kita kadai kita berkat jong women commission ka ba sampai kita going forward sana po rencana ni hasil dia ni ban keren Pak Iwan ni, Pak Nira, sekarang tu ini kita berkira dengan ni, nama orang ni leh, ini dia man sengap nak berok dia, kamdei ke bangin situ sengap ada hiasi ke bohong menure, ni habi bandio ada bawa try ni. Kau gini ke kes ke day ni, keren pun. Sudah long kamdei yang po kecing pek jom ke women commission mana nama kadang ke child protection kita kibun kini kita nak lihat jom kita. Rela kata ro, hakaba mi khat ajar ni ke officer ni kredi ni kalai ni sai ni dah berapa. Nama kadang wani ya kata kaba kim kitkia. Ke wani ya kata kaba kim sinyo. Ke wani ya kata kaba kan kilong insensitive. Ya ka plight of kini ki bawan chiki.
But menen ga to ka bani kran lai bat polis tengah la kam kran tengah nama ngong ba. Andam nam di ka ban lai sipo ban lai ka sipo police office. Tadam dai badan ka kam. Kam dai ti ka dukan sia ka ban chui lai rung ban ye lai ni. Ka ba ki breu la poi sipo police office pa di ba badan ka ji. Tak ki dai ban sim kia. Kata ti na ai kran na ba ki. Dai bangan kran ba halor jong te ki jing chia ki khina ka ibra khoi te ka mon mat ya kali no ni kita di jongka dari ya keren makna kita long sa ban na ka subject ni ban ni keren cakap dikina keren bat polis lo ngata polis in charge ang tu ang ba kiwan ban complete tang ba ando ang ban tho FIR putre bat bun sien ni kiblo jongi kalong kata ka tu ban tho FIR ti la kata ro ka dan pat ka way ka lada khantam ai ka ni ka domestic violence victim lada kamla da ka FIR ka dan pat ka ai ka ni ka DI ndai ka DI sa ba din ha ban le ka ta ti ka way ka bangalap man din victim ka chiya kran ka long ba ka ba pen kuslay nga ka long ka ni bakade ka domestic abuse akan dia ada dispute ya kim ai ka domestic violence ki ai ka domestic dispute dia ada dispute ka kemat kena no strong arguments ya mai hang tu takkan ya tak ni habang ni ubreu mentau ni accuse ula long uba bursin tu lah syok itu bagi along segala bagi spread orang tak kecil syok tengah kecil kali jangan lagi kita lomba balai bang ai dek kenega kedeka domestic violence ni mak ada orang dispute nak habis tinggi tengi kumba mentah buat kita kiri yang ketua kiri ni dia ni bohong family dispute Ramday the violence. They get hamsting no. Kishinsting no. Nginam la ban le mengi. Ngimdam ka bore ka bangin om. Kem na ni ka ta nila ban tho. Patkan kedoni ka wait pat la ni tho menginam ni ya ka bingin ai chu home minister. Bat la ni ai chu home minister ban ngila ro ban ai ka pisu DJP ya ka ni ka ba. Ya ka ai ka ba ban le bat ka kum ka fighting jo. Kini kita ki recommendation. Kita kiba namara kalai kontrak ro ini akan do badi kong ampren. Ndai kan don ko meeting badi kong ampren. Dingi nginang ya amenta ba ka ala jinya kran badi kong ampren. Ngini pai kumno la dingi hapan ai ka separate recommendation jongi. Ning ne lang hantai namaga issue ka long ka jo. Tamba ya menta ite kamon ngi na don ka jing konkret na ka menta ban ai. Recommendation. Kadang polis nanti bahasa Koraja. Kiwan armon wanu yesterday that IAS officer no power yeah he's a IPS officer in charge of the garden jack nang tawan pat ban uni SI unce bibi renjet malah kiwan armon